bamwita Pepe Guardiola, umunya-Espagne yavutse tariki ya 17 y'ukwezi kwa mbere mu 1971, avukira muri Espagne. Kariyeri ye y'ubutoza yayitangiye ahagana mu 2007-2008, ayitangirira mu ikipe ya FC Barcelona guhera mu 2008 kugeza 2012, ubwo yakinaga imikino 247, akaza gutsinda imikino 179, akanganya imikino 47, agatakaza cyangwa se akaza gutsindwa imikino 21. Uyu mugabo yagiye yubaka ibigwi bikomeye cyane wenda wavuga ahantu yabigiriye ni mu ikipe ya Manchester City. Yaje kuva rero mu ikipe ya FC Barcelona ahagana mu 2013 ajya mu ikipe ya Bayern Munich mu Budage. Ikipe ya Bayern Munich yayitoje imikino 131, atsindamo imikino 124, anganya imikino 16, atsindwa imikino 21. Uyu mutoza Pepe Guardiola wavuga ko nyine yubatse ibigwi bigiye bitandukanye muri kariyeri ijyanye n'ubutoza. Noneho byabaye karundura ni igihe yarakigera mu ikipe ya Manchester City mu Bwongereza. Yagezemo ahagana mu 2016 kwezi kwa gatandatu. Uyu mutoza avuga ko yahise ahirwa rwose. Yego no muri FC Barcelona yatwayemo UEFA Champions League n'ibikombe nyine bya shampiyona nka La Liga n'utundi dukombe bwa Super Cup nyine, ariko noneho wavugaho byamuhiriye kurushaho ni igihe yari akigera mu Bwongereza yatangiye gutoza ikipe ya Manchester City, aho kugeza ubu ngubu amaze kuyitoza imikino 479, akaba amaze kuyihesha intsinzi y'imikino 354, anganya imikino 59, atsindwa imikino 36. ni ukuvuga ngo uyu mutoza ubu nibwo wenda bavuga ko yaragaragaje cyane. N'ubusanzwe ajya agaragaza akantu k'umujinya ariko wenda katakabije, ariko umukino wa Arsenal nyine yakinaga n'ikipe ya Manchester City, ubwo Manchester City yari yayakiriye ku kibuga Etihad, bikaza kurangira banganyije ibitego 2-2. Aje kugaragaza amarangamutima ye, aho rwose atishimiye uko ikipe ye yakinnye. Yavugaga yuko ubundi byari kuba ari ngombwa ko bari kuba batsinze Arsenal rwose. Akaba yababajwe n'ukuntu abakinnyi be bitwaye, abona ko nyine byamurakaje. Hari aho yagiye intebe yenda kuyicamo kabiri, yayishota umugeri, ubona ko nyine byamubabaje, ikipe yamutengushye. Ariko ubundi turebye muri kariyeri ye wavuga ko ari umutoza yagize ibigwi byiza cyangwa se amateka meza akimara kugera mu ikipe ya Manchester City. Yatwaye ibikombe, yatwaye Champions League, atwara English Premier League, atwara Super Cup, atwara ibikombe bigiye bitandukanye. Yagiye atwara ibikombe bitandukanye, wenda ibyo twakibandaho ni ibingibi bikomeye nyine cyane: UEFA Champions League, Premier League, ku buryo kandi bihoraho. Ni ukuvuga ngo reba igihe Man City yahereye itwara Premier League kugeza n'izi saha iracyayoboye. Ubu tuvugana n'ubu rwose ku mwanya w'agateganyo iracyayoboye n'amanota 13 yayo. Liverpool ikayikurikira, Arsenal gutyo. Ariko rwose ugasanga ni ibintu byagiye bihira uyu mutoza. Uyu mutoza rero Pepe Guardiola ukinisha system ya 3-4-2-1. Iyi system wavuga ko yaramuhiriye rwose, ku buryo wavuga ko ari system yagiye yoboka abakinnyi be, abambari be kabisa. Yabaguteje hariya ba Phil Foden,
hariya rwose ba Jeremy Doku ikazina kubwira Man City umuntu akibaza utisemwe kabyara mu iyi kipe kugira ngo izongere isubire hasi bizasaba iki? Ni ikipe buri mwaka usanga ikomeye. Ni ikipe buri season nyine usanga ikomeye impande zose, turuka mu izamu kagera mu b'imbere, usanga ari ikipe yubakitse hose kabisa. Arsenal rero byaje kuyigora cyangwa se byayibabaje ubwo yaje kubona inota rimwe irikuye ku kibuga Etihad. Man City umugabo agira n'amahirwe, Pep Guardiola agira amahirwe. Arsenal bayikubise umutuku hakiri kare ifite 2-1, aravuga ati rwose noneho uru n'urucabana Man City iraje gukubitira agakipe. Umutoza Mikel Arteta aragenda aragusimburiza kuramo ba Bukayo Saka, ashyiramo abandi bambari be bajya kudefanda. Baradefanda. Pep Guardiola nabashyiramo abacunguzi be ngo barebe basimbura ba Jeremy Doku hariya, ariko bigera ku munota wa 98 igitego kiba kigiyemo rwose. Byari ibyishimo Etihad. Ndabashimiye mwebwe mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe. Yibutsa gukora subscribe, like, share, comment. Mukomeze mugire ibihe byiza. Astra Vista, ciao.